Hakajan miksi sajan ga pratarik unai weng ajabsan ki Pulit ke Mawngap Police Station rengkat kengiram jangka Joint Action Committee bahkan thup nerusinong kalat Mawreng mau kalum Mawreng lang kwil khal nongwa bat ke Mawreng mingi ki apelong ke jing jurip hakal Thain lat Mawreng nom taban Pyniaid be ya ke kali kajing jurip kalong mat penbe ke yai ke yang ki kali hakade kalat Mawreng ke wajur sakut kali bah khamtam hakapol balai office like trai gibreu nama bakate jika kadai gibrong yo kebalawarna kajing thut gi pajba urang ba sinong kalat Mawreng badai ru chalman ka jak ba craft kurba olong baka jak kalabu kajing kerpat ya kasok khamtam ya ketat Pulit bakan bu no ga traffic branch Mawngap Police Station wan page bat Pyniaid ya ki kali ka Thain ban plait na kanung kajing pajba urang ba da kasok kamla ban bu da traffic branch ru ndai don sebut suara traffic unit bukan jarap kita Pulit ban Pyniaid kali nama ba kemolong menta katai ke police station keduna bereu ban Pyniaid ya ki kam kali nama ki hab ban tari ya bun ki pat ki kam kalat Mawreng kali ke ki jaga bun kayau ko bun kam ba bro sisngi nama ba kadai ke surok ba ban le chenong string chathai mo sunram mo korwat bar kala Donkam badun ke jing Pyniaid kali bat ki ki benta ki ba katai ke Thain nadu nyomel te wat hak Thain tersat ru kumju ya i Sanong Spung di mana Mawngap Police Station melawan dan lang ke joint inspection nak kena juga police semua opos santai police station mah police station de awan lang sar dekat bagi staff ini berfait ya police pun siap bila dah kat ini lah joint inspection ini kita amar kajing deng kali perat akan dicekak ke demi kena terkadang tak dibuat berbor support Mawngap Police Station stay they nak kalian joki di dunia kemanpauan wala kataru materi sistem lawan tan lagi jong kakak bukan apa ini kan por bagi i yang kena juga kena kalian jungi kok bagi nampak enforcing yang kena enforce yang kena traffic law dan enforce traffic law para kerja por ban managing ban regulating yang kena traffic flow i kena kebentar ke kedon kini ki jingdang kini ke palat kini por minta sama kita ke sekolah kita kini ke junction kita beri semua orang kita beri semua kolom kapor ba ka rush ba kini peak hour ini kita konsumsi di babon ke balang ke balik di bawah kena terkadang kena bunyi nama hari kisno kalau yo ini kalau yo teng tua bana kalian jong kesoka kan anu ya traffic branch support Mawngap Police Station nanti nambah nak kalian begini ke police station nanti kedua ke manpower kasjang juki kedua ke staff juki kin maintain je kalau ordan kin page je ke traffic flow na hata dah hamsim sistem kena jungi cepat ke surat kalian ke sarkar ba bu no ke traffic branch te hapo Mawngap hang ba ke jing hengkeli ke baik ke ba nadu ang tindapo numer kentuk ni ke Mawngap Police Station ke lap Mawreng ke ke yo ke ban ke laki bahamata makamju hate hapo Mawngap bro te Mawngap te pendapat kita kan tersat citiru ke dan kasilong yo ke kakaknya dan kalian tu ke Police Station te staff keduna ke stand ke keduna te kanumla ba kan penjat bet penjat ti penuh ni baik te ya Facebook wala kata la di keduna makna ke stand ki at least lawan ke page lawan ya hakapol pengidum kami sistem itu te nak ini tinggi sudah pat ba kendon ke traffic branch wala ke blong full fledged saya to ke traffic branch mereka subuh nak tangga unit nak yang jong ke sokar kepada unit jong ke traffic kawan bu sini kenapa ke jing ke flow kita ke traffic hanya kan ya bet ya titik kita kalian jong action committee jong ini berfait kita juga Mawreng perlu kita berfait kita untuk dusnong untuk kita mau kolom nak Mawreng langkur ke Mawreng ni ke Mawreng ke Khanwa tinggia dalang ni ke jong action committee tinggia kentu yo ke serta namba kan aino yo ke traffic branch hate hapo Mawngap namba tolong ke jing sub jing sign ke Thain sini kan